lijepo, dobroveče. Hvala lijepo, dobroveče svima. Gledajte emisiju Da, možda ne. A tema naše večerašnje emisije je, naravno, više nego aktuelna. To je borba protiv narkomafije, jer nedavno je zaplenom skoro 3 tone kokaina u Urugvaju u policijskoj akciji Balkanski ratnik. Srpska policija je krenula u veliku ofanzivu protiv narkomafije, srpska država. I postavlja se pitanje zbog čega je naša država, srpska BIA, izabrala ovaj moment da se obračuna sa narkomafijom. Otvorena je još jedna narkoafera pod nazivom Afera Šarić. O tome i o ostalom večeras sa nama u studiju govore direktor policije MUP-a Srbije, gospodin Milorad Veljović. Dobroveče, dobrodošli. Šef kabineta direktora BIA i portparol Bezbednosno-informativne agencije, gospodin Jovan Stojić. Dobroveče. Dobrodošli. Iz Crne Gore nam dolazi predsjednik pokreta za promjene, gospodin Nebojša Medojević. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Srbije, gospodin Slobodan Homen. Dobrodošli. Savjetnik i portparol Republičkog javnog tužilaštva, gospodin Tomo Zorić. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Pozdravljam vas u studiju. Vidite odmah u prvom redu, prepoznajete studente Kriminalističko-policijske akademije. Dobrodošli, pozdravljam vas. Lepo vas je vidjeti, ulivate sigurnost, a gospodine Veljović i pomoć, nadam se, u narednom periodu. Pozdravljam studente Pravnog fakulteta u Beogradu, Akademije za diplomatiju i bezbednost, dobrodošli, i naravno medijsku radionicu Oficinu. Dobroveče svima. Otvaramo ovu temu. Imamo mnogo pitanja. Ja vas molim da budete konkretni i koncizni. Predsjednik naše države je rekao da je za Srbiju važniji ishod borbe protiv narkokartela nego ulazak u Evropsku uniju. Kako ste vi razumeli ovu rečenicu? Evo ovako. Mislim da je došao jedan trenutak, odnosno jedno finale, gdje se jasno dokazalo da država mora biti jača i ona je sigurno jača od bilo koje narkomafije, od bilo koje kriminalne grupe. Da bi neko iz Europe došao u Srbiju, da bi ulagao, da bi policije sarađivale, ta zemlja mora biti bezbedna. A osnovni uslov da bi neko radio, da bi neko sarađivao, mora doći u jednu bezbednu državu. Je li Srbija bezbedna država ili je Srbija dobra kuća i dobro utočište za mafiju? Gospodine Stojiću, možete li vi to da nam kažete? Ja mislim da ova akcija lepo pokazuje da je Srbija, kako vi kažete, sigurna kuća. Ona pokazuje i našu rešenost. Za građane, ne za mafiju. Za građane, naravno. Mislim da pokazuje našu rešenost da se obračunamo sa organizovanim kriminalom, a u vezi sa vašim prvim pitanjem. Organizovani kriminal udarao same temelje države. Ja bih tako tumačio izjavu predsjednika Tadića. Znači, ili ćemo imati državu ili ćemo imati kriminal. Gospodine Medojeviću, je li kod vas u Crnoj Gori sa ovakvim sloganom nastupa vaša država? Pa, nažalost, u Crnoj Gori već u nekom ranijem periodu je došlo do srastanja segmenata organizovanog kriminala sa dijelovima državne vlasti. Imamo jednu neprijatnu činjenicu da nam je premijer optužen u Bariju da je šef kriminalne organizacije i da je izbjegao suđenje samo zbog imuniteta koji je dobio, nažalost, na izborima od građana Crne Gore. Tako da imamo jednu situaciju koja se u literaturi nazove stanje zarobljene države. Dakle, imamo državu koju je mafija okupirala i koristi je kao platformu za svoje djelovanje ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu. I zato mi sa zaista velikim interesovanjem pratimo šta kolege iz Srbije rade zajedno sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država i iz mnogih policija Evrope, jer borba protiv organizovanog kriminala je trenutno regionalni prioritet broj 1. Gospodin Homen. Samim formiranjem vlade Republike Srbije istaknuto su 3 prioriteta i nije slučajno jedan od tih prioriteta je bila borba protiv organizovanog kriminala. Naravno da to ne bi ostale samo prazne reči, mi se danas nalazimo u ovoj situaciji da po prvi put zaista imamo jedinstvo svih državnih struktura. Znači, kada to kažem, pre svega mislim i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, i na BIA i naravno na Ministarstvo pravde. I ono što je sad najvažnije u trenutku da mi ne smemo da stanemo. Ako se stane sada na pola puta, pokazat će se da je mafija jača države. Posljednji put ovako ozbiljen udarac, naravno, na organizovani kriminal je bio 2003. godine, kada ubijen premijer i za vreme akcije Sablja.
Nakon toga ostaje jedan dugačak prazan period koji upravo dovede do toga da se jave potpuno nove organizovane kriminalne grupe koje su verovatno jače od onih iz 2003. Šta je njihova karakteristika? Da to više nije srpska kriminalna grupa, nego svetska kriminalna grupa. Neko vozi kokain iz Latinske Amerike preko Srbije ili Crne Gore, a zatim naravno distribuira po celoj Evropi. I gospodine Zoriću, vi? Pa, apsolutno je u pravu predsjednik Tadić i Republičko javno tužilaštvo i državni tužilac Zagorka Dolovac kao jedan od svojih prioriteta postavila je upravo borbu protiv narkomafije i trgovine narkoticima. Tako da će tužilaštvo u okviru svojih zakonskih ovlašćenja na prvo mesto staviti borbu protiv trgovine narkoticima. I da citiram pokojnog premijera Zorana Đinđića, može se desiti da država ima svoju mafiju, ali nedopustivo je da mafija ima svoju državu i tužilaštvo će sve učiniti da Srbija bude, kao što ste vi rekli, bezbedna za sve naše građane, a za mafiju ovdje neće biti mjesta. Kako se to poklopilo da je u ovom trenutku, pošto vi izlazite sa izjavama koje su prilično kritične prema vlastima u posljednjih 10 godina, kako se to poklopilo u ovom trenutku da pored političke volje postoji ta vrsta saradnje između bezbednosnih institucija, Ministarstva pravde, tužilaštva i da svaki službenik, kako ja razumem, koji je uključen u ove procese, mora da mu bude garantovana bezbednost? Kako se to u ovom trenutku baš poklopilo? Zašto se nije poklopilo pre 3 godine? Mislim da ono što je suština jeste jasna politička volja. I nije dovoljno naravno da službe same rade, nego potrebno je poslati poruku da je to zaista interes cele države. Mislim da u smislu treba tumačiti i ne samo izjave predsjednika Republike i premijera, nego jednostavno i svih ministara. A zaista, ako pogledate dubinu problema, ove hidre protiv koji se danas borimo, vidimo da je cela država ugrožena. Ovdje mi ne pričamo samo o švercu kokaina o kome se dosta priča. Mi moramo da pogledamo i malo dublje i malo šire. A to je pitanje tokova prljavog novca. Sada je pokrenut postupak za oduzimanje imovine. Ovdje se ne radi samo o stanovima, lokalima, kafićima, već se radi o čitavim preduzećima koji su privatizovane. Ali kako se sad to desilo kad je privatizacija u Srbiji završena, maltene? Važno je da imate političku volju i to što je nešto završeno, što je neko pribavio protivpravnu imovinsku korist kriminalom, očigledno neće uspjeti da zadrži. Onaj zakon koji mi zaista nismo imali, koji je donet prošle godine, a koji je najvažniji, to je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom. Samo kroz taj zakon mi možemo upravo da toj hidri odsečemo glavu i da oduzmemo sve ono što su stekli kriminalom. Gospodine Veljoviću, vi ste direktor policije ne samo u ovoj vladi, ne samo u vladi gospodina Cvetkovića, vi ste bili direktor policije i u vladi Vojislava Koštunice, ako se ne varam. Ja sam direktor policije u 3 vlade. Ovo je 3. vlada koja sam ja direktor policije. To dobro govori da profesionalni kadar se ne dira iz političkih razloga, ako to razumem na taj način. Šta želim time da kažem? Kriminal se ne može rešiti trenutno. Kriminal je kategorija koja traje. Ono što je najbitnije, ući u jednu otvorenu borbu protiv organizovanog kriminala, bar u Srbiji, jeste formiranje Savjeta za nacionalnu bezbednost, na čijem čelu je predsjednik države. Na tom Savjetu za nacionalnu bezbednost su zastupljene sve bezbednostne strukture, svi najvažniji činioci ove države. Na tom Savjetu za nacionalnu bezbednost se razmenjuju sve informacije od značaja za funkcionisanje i bezbednost ove države. Ključni moment u jednoj otvorenoj borbi protiv organizovanog kriminala jeste formiranje Savjeta za nacionalnu bezbednost na čelu sa predsjednikom države. To je ona podloga i platforma za uspešan rad svih službi, za jedan otvoren, ali iskren pristup rešavanju tog problema. Zašto to govorim? Niti bilo koja bezbednostna agencija, niti policija, niti pravosuđe može samo rešavati kriminal, a pogotovo organizovani. Znači, jedinstvo svih državnih organa, jedna zajednička borba, jedan zajednički imenitelj, kriminal i za poziciju i za opoziciju nema alternativu. Znači, borba protiv organizovanog kriminala mora biti iskrena. Da, verovatno... Izvinite, sam slikala. Verovatno zbog toga što kriminalci, oni su se povezali mnogo pre svih ostalih i političkih faktora, i privrednih, i kulturnih u ovom regionu posle svih dešavanja na Balkanu. Pa evo, danas je ova konferencija u Zagrebu o saradnji balkanskih policija. Tek posle toga su možda pre politike krenule policije da sarađuju. Tačno. Ja bih rekao nešto drugo. Policije sarađuju. Nešto se vole, nego što je to potreba.
nužda. Sve policije u regionu imaju jedan isti problem. Da? A to je borba protiv kriminala. A prevashodno borba protiv organizovanog kriminala. Svaka država ima jedan cilj, osnovni, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Zašto sam pomenuo malo pre Savjet za nacionalnu bezbednost? I zašto je bitno da bude jedinstvo svih državnih organa u toj borbi? Ako Ministarstvo unutrašnjih poslova krije podatke od nekih drugih bezbednostnih struktura, onda nema iskrene borbe protiv organizovanog kriminala. Ako postoji jedinstvo policije, bezbednostnih službi, pre svega govorim BIA, VBA, šta je vas ranije sprečavalo da imate to jedinstvo? Šta je vas ranije sprečavalo da imate to jedinstvo? Nije postojao Savjet za nacionalnu bezbednost. Pa nije valjda samo savjet razlog. Zar profesionalne uzusi norme vas ne teraju da sarađujete? Ja govorim da je to jedan temelj jedne otvorene, iskrene borbe protiv organizovanog kriminala. Ali organizovani kriminal, sami ste rekli, podrazumeva spregu i sa politikom, sa ljudima na vlasti, sa ljudima u policiji, u raznim strukturama, u tužilaštvu. Imali smo tužioci u Sablji koji su ispostavili da su sarađivali, da su bili tužioci mafije, Zemunaca ili već kako. Sigurno. Ima toga i danas. Imamo, tačno. Nema pravog organizovanog kriminala bez sprege sa vlašću, sa politikom. Ali pustimo istrazi da to sve dokaže i da izađe u javnost sa pravim činjenicama. Ali, gospodine Stojiću, bilo je spekulacija da je BIA krila ovu akciju, govorimo o balkanskom ratniku, i od srpske policije. Da li je tačno policija znala za akcije koje ste vi sprovodili, pre svega uz podršku američke organizacije DE? Reći ćemo ovako. Znači, BIA je došla u posjed informacije. Postoji mogućnost postojanja organizovane kriminalne grupe koja se bavi švercom narkotika iz Južne Amerike. Produbljivanjem, analiziranjem, proširivanjem te informacije, ona se ispostavila kao tačna. Obzirom da naša nadležnost se prostire samo na teritoriji Republike Srbije, bilo je neophodno da uključimo još nekog partnera u cilju realizacije tog posla, znači sprečavanja. To je logičan izbor pao na DEA. Mi smo njima ponudili informacije koje imamo i na taj način je krenula saradnja. Zašto je logičan DEA? Radi se jednostavno o najvećoj svetskoj agenciji za borbu protiv narkotika koja ima dugogodišnje iskustvo u suzbijanju trgovine narkoticima u Južnoj Americi. Dobro. Sama operacija Balkanski ratnik originalno je bila samo zaplena tog kokaina koje treba da bude transportovan. Ovo što mi sad sve vidimo, to je dalja razrada i reperkusije koje se dešavaju u Srbiji. Kad je to bilo? Nisam rekli kad. 15. oktobra 2009. Da, ali kada ste vi u tu akciju krenuli? Kada ste dobili te signale? Ta akcija je trajala oko godinu dana. Oko godinu dana. I tu se krije odgovor na vaše pitanje zašto tek sad. Znači, tada smo saznali, tada smo pribavili dokaze, tada smo presekli kanal. Taj kanal je presečen u Urugvaju? Tako je, Urugvaj je zaplenjena droga. Kako je to izgledalo? Šta možete da nam kažete? Jesu li neki naši operativci bili u Urugvaju? Nisu. Znači, samo zaplenu izvršile su snage bezbednosti Urugvaja. Droga je transportovana sa kontinenta iz takozvane sigurne kuće na taj brod, ako se ne varam, Maui se zvao, i trebao je sa njega da bude transportovana preko okeanski brod koji bi onda krenuo ka pravcu Evrope, pošto je droga bila namenjena evropskom tržištu. Odnosno, sama količina zaplenjene droge ukazuje da to prevazilazi okvire potrošnje ne samo Srbije, nego ako kažemo da je to bila organizovana kriminalna grupa koja deluje na teritoriji cele bivše Jugoslavije, znači mnogo veća količina nego što to tržište može da apsorbuje. Presečeno je u startu, pre nego što je došlo do tog prekookeanskog broda. U drugom delu akcije, pošto se ona nastavlja, pronađeno je to od jednoj od sigurnih kuća, u kućištu lifta još nepunih 500 kg droge. Znači skoro 3 tone. Pa 2 tone i 800. Čija je to droga bila? Droga je bila finansirana od strane ovoga klana protiv koga se sad sprovodi istraga. Proizvodnja u Latinskoj Americi, njihova, ajde da kažemo tako, špedicija, krajnji korisnici, odnosno kome je to sve trebalo da se distribuira, tek treba istraga da otkrije. Ali kad kažete klan, to znači da je više ljudi u to umešano. Mi ovdje samo čujemo jedno ime ili braća Šarić se spominju, Darko Šarić, dalje ne od toga. Znači klan na čemu su oni čelu. A vi govorite, znači to je internacionalni ili regionalni klan ili kako već? Da vam kažem, znači ako krenemo od priče odakle droga krenula, znači internacionalni jer podrazumeva proizvođača u Latinskoj Americi, neke pomagače koji su domicilni državljani tamošnjih država Argentine, Urugvaja, ali glavni organizator je klan, na čijem su čelu braća Šarići i koji je podrazumevao
pripadnost lica koje imaju državljanstvo maltene svih zemalja bivše Jugoslavije. Ne samo Srbije i ne samo Crna Gora, ali još uvijek nije ni jasno čiji su to sve državljani. Ili je jasno, ili se zna? Pa ja mislim da bi to mogao gospodin Zorić da nam kaže, obzirom. Koliko je, gospodine Zoriću, podneto istraga ili prijava ili već kako se to zove kada je ovaj narkokartel u pitanju? Evo, u oktobru prošle godine započeta istraga protiv 3 lica, a kasnije su širene dopune istraga da bi u ovom trenutku mi sada obuhvatili istragom 24 lica. Od 24 lica koja su obuhvaćena istragom Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, 15 lica je u pritvoru, znači lišeno je slobode, a za 9 lica je raspisana međunarodna poternica. Tako da i ovo nije konačan broj i moguće je da će se ovaj broj i širiti kako se širi istraga. Inače, što ste pitali gospodina Stojića, informacije koje Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ima, reč je o organizaciji, reč je o predmetu koji do sada prevazilazi sve predmete koji se tiču borbe protiv narkotika i lica koje su se time bavila. I po kriminalnim i po ekonomskim kapacitetima. Šta znači kriminalni kapaciteti? To znači da su oni bili povezani sa organizacijama na teritoriji Južne Amerike, zatim imali su strahovito jaku logistiku, prekookeanske brodove, jahte. Lica sa teritorije Evrope, pa i naši državljani, boravili su čitav niz godina na teritoriji Južne Amerike, što iziskuje čitav niz troškova. I drugi segment, to je jedno enormno bogatstvo koje su ubacivali i u legalne tokove. Tako da je vrlo važno I ova zaplena 2,1 tona plus 500 kilograma, što kaže skoro 3 tone. To je najveća zaplena u istoriji čak i Urugvaja i Argentine i južnoameričkih zemalja. Jeste sigurni to? Da, to je siguran podatak. Znači ovo je najveća zaplena. Govorim, znači, ne samo u Srbiji kod nas, nego zamislite kad je to najveća zaplena u jednoj južnoameričkoj zemlji, da je kokain vrlo lako, dostupan, pogotovo što je to poznato, Bolivija, Kolumbija, Argentina, znači to je i Urugvaju i Argentini najveća zaplena u istoriji tih zemalja. Sve to govori da je pravosuđe Srbije dobilo svoju verifikaciju i na međunarodnom nivou i mislim da smo ovome pokazali jednu efikasnost, a time smo postali i ozbiljna država jer smo zaista zadali kao država ozbiljan udarac narkokartela. A ta droga bila je namenjena tržištima Evrope, a pre svega preko Crne Gore i Srbije. Htjeli ste nešto dodate, direktore? Htio sam da kažem, pošto je gospodin Zorić iznao da je u ovoj akciji za sada istragom obuhvaćeno 24 lica, da su 15 u pritvoru, da se ne stekne pogrešna slika u javnosti. Zašto ostali nisu hapšeni? Pre svega 9. Rukovodioc ovog narkoklana jeste da po obavještajnim poslovima i policijskim saznanjima ta grupa, vrh te grupe, kad god je došlo do realizacije, odnosno transporta tog kokaina, ta grupa nikada nije bila u Srbiji. Znači ona je uvijek bila vani. Onog trenutka kada je akcija presečena, kada se ušlo u realizaciju, ta grupa nije bila u Srbiji. A zašto ovo govorim? Da ne bi bilo špekulacije da je neko u Srbiji omogućio nekom da pobegne. Interes ove države i policije i svih organa jeste da se ovaj posao odradi do kraja. I on se mora odraditi do kraja. Kažete, kad nisu bili u Srbiji, znači da su bili u nekim zemljama regiona našeg ili su bili negdje dalje? Kako? I u zemljama regiona i možda dalje. Ali je suština ta da to je jedna izuzetno organizovana kriminalna grupa koja je vodila računa o svakom detalju. Ko je vrh piramide? Ja samo izvijam se, čisto ipak su ljudi profesionalci koji se bave ovim operativnim stvarima, uglavnom kolege koji je također iz vladinih institucija, ali ključno pitanje je otkud to da Srbija, Crna Gora dođu na svetsku mapu organizovanog kriminala kao ključni elementi. Dakle, to je ključno pitanje. Ne može svako ko ima pare da kupi 3 tone kokaina. Treba mnogo vremena i mnogo malih transakcija i mnogo malih isporuka da se stekne povjerenje, jer ono što ja želim da kažem prema nekim informacijama koje su meni dostupni, ova grupa je kokain kupila od jedne terorističke organizacije FARC iz Kolumbije, koja ima 8.000 naoružanih terorista koji kontrolišu proizvodnju kokaina
i koji se nalaze na listi bezbjednosnih agencija Sjedinjenih Američkih Država kao jedna od najopasnijih terorističkih organizacija. Dakle, ako je taj ključni link za transport kokaina iz Latinske Amerike u Sjevernu Ameriku preusmjerio svoj tok preko Crne Gore kao sigurne destinacije zbog umješanosti vrha države i bezbjednosnih službi u taj posao, onda znači da je opasnost mnogo veća od one koje mi ovdje možemo da objasnimo javnosti. Dakle, ova grupa, kao i neke druge grupe, prije svega ona koja se bavila švercom cigareta, imala je političku podršku i u Crnoj Gori i u Srbiji. Neki ključni političari su bili na platnom spisku tih kriminalnih organizacija. Skoro sve političke partije su u nekim razdobljima finansirane od strane tih ljudi i toga novca. I onda ne možete se čuditi zašto toliko dugo treba da se sklope sve kockice i politička volja i operativna sposobnost i međunarodna saradnja i tehnički kapaciteti i ljudski kapaciteti da se krene u jednu takvu akciju. Dakle, dugo godina, praktično 20 godina, je region Balkana bio predmet gdje su nekad čak bivše one komunističke bezbjednosne službe krenule u ratne avanture, transformisale se u kriminalne organizacije, povezale s političkim partijama, postali tajkuni, investitori, vlasnici, mecene, donatori, financijeri sportskih klubova, vrlo popularne ličnosti koje su jake i važne za politiku. Znači, oni su postali važan, želim da kažem tu poentu. Dakle, organizovani kriminal je postao politički faktor i u Srbiji i u Crnoj Gori i uticao je na donošenje političkih odluka. U Crnoj Gori to je postalo toliko drastično da mi sada kažemo da organizovani kriminal vlada u Crnoj Gori, ima državu na raspolaganje i taj kartel koji je ranije također bavio se kriminalnim poslovima, u stvari pravu svetsku dimenziju dobio je kada je dobio podršku državnih organa Crne Gore, kada je mogao nesmetano da koristi informacije crnogorske policije, crnogorske bezbjednosnih agencija, kada je mogao da koristi privatne avione, luke, telekomunikacionu opremu. Znate šta znači kada ste vi jedan narkobos, a imate pristup informacijama bezbjednosne agencije? Pa vi ste na tržištu svjetskom organizovanog kriminala automatski superstar, jer je Crna Gora obezbijedila dvije najvažnije stvari u švercu kokaina. Slobodan pristup morskoj luci Bar, što je vrlo važno u ovim transportima, bez rizika da će vas policija uhapsiti. Da vas podsjetim, nijedan taj kontingent nije uhapšen u Crnoj Gori. Nijedna ta transakcija nije prekinuta u Crnoj Gori. A ne zna se koliko ih je prošlo, znamo samo ono što može da se presečeno. I druga važna stvar, ovdje se radi o tome da po nekim našim informacijama ovaj kartel je imao perioda kada je dnevno pristizalo gotovine od 3 do 4 miliona eura. Zamislite vi sada koji je to finansijski efekat, milijardu eura godišnje. I kad imate drugi važan segment u Crnoj Gori, da ste vi tu gotovinu koju vam kuriri, pomorci crnogorski, uglavnom donose prateći ove transporte kokaina preko ovih brodova, kada vi možete nesmetano tu gotovinu da ubacite kao depozite u vaše banke, a onda ta banka može da prenese sistemima plaćanja na neke druge offshore destinacije i onda se ti ljudi pojavljuju kao regularni kupci preduzeća, i u privatizacijama i Crne Gore i Srbije. Plasiraju svoj novac i ovo što je kolega rekao, zaista najvažniji dio je u stvari tokovi prljavog novca. Jer mi vrlo često i u politici, i u državi, i u privredi ne želimo da kažemo da provjeravamo, ima tu ideoloških problema, da provjeravamo odakle novac. Nije bitno odakle novac. Ali čekaj, imamo agenciju za pranje novca koja je imala jedno 60 slučajeva u toku privatizacije u Srbiji na razmatranju i ni za jedan nije imala dokaza da je u pitanju prljavi novac. Znate zašto je problem tu? Tu je problem sve dok jednog trenutka ne dobijete političku vlast koja nema nikakve veze s organizovanim kriminalom. Ja moram da vam kažem da mislim neutralno, evo, dozvolit ćete da se malo miješam, iako možda nije uputno i nije na kraju krajeva korektno, ali ja sam također stekao utisak da je u ranijoj vladi, posebno kad je ministar bio gospodin Jočić, da je postojala snažna volja da se krene u borbu protiv organizovanog kriminala i počeli su prvi rezultati. Samo da pomenemo akciju protiv, po mene, jednog od ključnih ljudi za čitavu balkansku priču, to je gospodin Subotić, koji se pominje u svim kriminalnim pričama i mafijaškim pričama na Balkanu i političkim konekcijama i sa dijelovima vlasti u Srbiji, a za Crnu Goru da ne pominjem. Znači, to je već i premijer javno rekao da mu je to blizak prijatelj, da on stoji iza njega i da smatra da je to jedan divan i sjajan momak. Dakle, u tom trenutku mi moramo da se zapitamo sljedeću stvar. Dakle, da li ima u političkim elitama veza sa organizovanim kriminalom kroz korupciju i na kraju da li postoji hrabrosti. Mislim da ovo sada, ovo što mi gledamo, i jedno i drugo se spojilo, dakle da postoji politički čista elita,
koja je spremna da se uhvati u koštac i da treba imati, da kažem, ovaj crnogorski izraz, petlju. Da. Znači, treba država da ima petlju i da konačno ljudi počnu da rade svoj posao, a ne da se mafijaški bosovi doživljavaju kod mladih ljudi kao novi idoli i uzori po kojima treba oni da vaspitavaju svoju djecu. Kada neko od ovih mladih momaka bude prepoznat kao neki Elliot Ness ili neki dobar policajac i kada za svoju akciju dobije stan od države Srbije, onda možemo da kažemo da je Srbija krenula dobrim putem. Ja nisam dobio stan. Niste dobili, ali evo, još jedno 3 tone kokaina, gospodine Stojiću. Molim vas, kod nas to ide. Ali, gospodine Homen, sve ove vaše priče i kritike kada govorite i o umešanosti neophodno i političkog vrha, ovo što govori gospodin Medović, neće se akcije završiti ako ne isplivaju sva ta imena na površinu. Hoće li ići do kraja? Zato što mi ovdje u novinama čitamo estradne ličnosti, pevače, pevačice, ne znam, TV voditelji i tako dalje. Sportski klubovi. Da. To je jedna od poznatih šema za pranje novca, ali nije popularno. Zato je teško raditi ovaj posao koji rade kolege, jer vi treba da udarite u temelje jedne kulture koja je pogrešno građena 20 godina na lošim sistemu vrijednosti. To su sve, da vas samo neću previše uzimam vremena, što je najveći problem. Što većina ovih kriminalaca sebe predstavlja kao patriote. Kao crnogorske ili srpske patriote i kao vrlo važne za državne poslove. To je taj mit o ljudima, saradnicima iz kriminala, službe državne bezbjednosti. Ko je od njih kome je bio isključen telefon uvek kad je crkveno slovo, tad se crkvi isključivo posvećuje? Da, to su i vjernici. A mislim da je neko takav uhapšen bio, gospodine Veljović, ako se ne varamo. Dobro. Pa suština jedna jeste da ti, nazovimo ih okoreli kriminalci, su obično dobrotvori, pod navodnicima. A mi smo imali slučaj kada smo obrađivali jednu jaku kriminalnu grupu i kada je rukovodilac te kriminalne grupe svakog dana, odnosno dana kada je neko crkveno slovo ili kada je praznik, uvek isključivo mobilni telefon išao u crkvu. Da se mole Bogu. Da se moli Bogu. Ili da obavi transakciju. Da. A i dosta je verskih objekata tako i nastalo. No, ovdje ću da zaustavim razgovor. Kolega Dragan Stanović je napravio jedan prilog da nas malo podsjeti da vidite i dokle ta maštovitost ide, a i te slike su zanimljive, pa da pogledamo to. Prema podacima iz godišnjeg izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova, srpska policija u 2009. godini na teritoriji Srbije zaplenila 1,2 tone narkotika. Od januara do decembra prošle godine u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, ali i sa policijama drugih zemalja, otkriveno je 28 narkogrupa različitog nivoa organizovanosti sa ukupno 133 člana, od kojih je 118 uhapšeno. U prošloj godini borbu protiv šverca narkotika obeležile su 2 velike akcije. U međunarodnoj akciji Balkanski ratnik, koju su sprovele Bezbednosno-informativna agencija, Američka agencija za borbu protiv krijumčarenja narkotika i urugvajska policija, u urugvajskoj luci Santa Lucia zaplenjeno je više od 2 tone kokaina, čija vrednost na crnom tržištu dostiže 250 miliona evra. Nabavku i transport kokaina do zapadne Evrope organizovala je međunarodna kriminalna grupa, čiji pripadnici su i državljani Srbije i Crne Gore. Ovom zaplenom i hapšenjima akcija Balkanski ratnik nije završena. Mjesec dana kasnije u Buenos Airesu zaplenjeno je pola tone kokaina u zgradi u kojoj su živjeli kriminalci sa prostora bivše Jugoslavije. Zbog sumnje da su pripadnici međunarodne kriminalne grupe, koja je nabavljala i transportovala kokain iz Južne Amerike u Europu, u Srbiji u oktobru uhapšeno više lica. Krug osumnjičenih za prekookeanski šverc kokaina se širi, pa je krajem januara policija pretresla više kuća i stanova koje su koristili Darko Šarić i Goran Soković. Za njima je srpski biro Interpola raspisao crvenu poternicu. Paralelno sa potragom za osumnjičenim traga se i za njihovom imovinom. Financijska istraga pokazala je da je Darko Šarić vlasnik više kuća, stanova, firmi i zemljišta, čija se ukupna vrednost procenjuje na više desetina miliona evra. Policija hapsi i one koji se sumnjiče da su Šarićevim novcem kupovali nekretnine, firme i zemljišta. Međutim, da bi se međunarodno kriminalno klupko do kraja odmotalo, potrebna je puna saradnja država. Tako su pre nekoliko dana u Crnoj Gori uhapšeni Goran Soković i Dejan Šekularac na osnovu poternice Beogradske kancelarije Interpola, ali su pušteni jer je crnogorsko tužilaštvo ocenilo da protiv njih dvojice nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. U borbi protiv šverca narkoticima krajem oktobra počela je i akcija Morava.
U jednom danu policija je u gradovima Srbije privela više od 200 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom. Ujedinjene nacije procenjuju da godišnje u svetu od ilegalne prodaje narkotika mafija zarađuje više od 300 milijardi dolara. Švercuje se na različite načine. Tako je prošle godine 3 kg kokaina iz inostranstva poslato poštom na adresu jedne humanitarne organizacije u Beogradu. Droga je zaplenjena, a predsjednik humanitarac uhapšen. Pre nekoliko godina srpska policija je na makedonsko-srpskoj granici u kantama polikolora otkrila 500 kg kokaina. Našoj policiji bilo je sumnjivo zašto Ilija Stojanović čak iz Argentine nosi više flaša soka. Detaljnim pregledom policija na aerodromu Beograd otkrila je da se u flašama nalazi 70% vode i 30% kokaina. Zagrevanjem tečnosti voda je isparila, a ostao je kokain. Ukupno je otkriveno 3193 grama kokaina u ovakvom stanju. Mašti švercera nema kraja, pa je također na beogradskom aerodromu u garderobi jedne Kolumbijke otkriveno 2 kg kokaina. Policajcima je bilo sumnjivo zašto je garderoba vlažna i kruta kao da je uštirkana. Otkriveno je da je garderoba prethodno potopljena u vodi u kojoj je bio rastvoren kokain. A koliko je nemaštovit u švercu droge bio Abdullah Ahmeti iz Preševa, pokazuje to što je policija kontrolom na naplatnoj rampi Bubanj Potok otkrila da je u kesi oblepljenoj oko struka nosio 5 kg heroina. Evo, vidjeli smo različite načine, gospodine Veljaviću, gospodine Stojiću, vi to verovatno u praksi susrećete, pa verovatno znate i druge primjere. Gospodin Veljavić, moram priznati, zna bolje. I više i bolje. Da. Molim vas, Šarići, jesu li sami vrh ove piramide? I jesu li Šarići ili je samo Šarić? Gospodine Homen. Pa naravno, to su sad pitanje za istragu. Istraga će pokazati do kojih vrhova i gdje naravno vodi cijela ta organizovana kriminalna grupa. Ono što je najvažnije da postoji spremnost države, odnosno vlade, da nestane sa ovim postupkom. Naravno, mnogo toga istraga što može da pokaže neće biti prijatno niti za ovu državu i pogotovo ne niti za razne, Kako znate da neće biti prijatno ako je istraga u toku? Vi znate nešto što nemate dokaze, ne možete nam kažete? Ne radi se o dokazima, radi se o čistoj zdravoj logici. Da li je moguće da neka tako velika narkogrupa postoji, a da nema kontakte i sa politikom s jedne strane i sa medijima s druge strane? Naravno da ne pokušava da opere novac, a novac ne može da se opere naravno bez direktnog učešća države. Tako da ta istraga će biti mnogo interesantnija upravo kad uđemo za ono što za nas u trenutku najvažnije, a to je finansijska istraga koju radi trenutno Ministarstvo unutrašnjih poslova, naravno sa specijalnim tužilaštvom. Samo prateći kanale novca možemo da vidimo dokle je taj ceo kriminalni sistem i koliko je duboko ušao u naše društvo. Naravno, ne samo u Srbiju, već i u Crnu Goru i sve druge zemlje iz regiona. Mislim da je najbolji primjer ako pogledate pasoše. Da svi kriminalci nikakve probleme nisu imali, ne samo ako pričamo o ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi, nego i ranijim, na primjer slučaj ubistva Pukanića, da su nosioci 3, 4 ili 5 pasoša. Pa evo sad ja kao običan građanin ili vi, da li možemo tek tako da dobijemo pasoš pa da budemo i hrvatski, i bosanski, i crnogorski, i srpski državljani? Očigledno da je neko morao da omogući tim, a već od ranije poznatim organima gonjenja ličnostima, da dobiju sada državljanstva. Što znači državljanstvo? Državljanstvo direktno znači političku, odnosno državnu zaštitu. Vi znate da je samo Srbija izmenila svoj ustav, odnosno zakon o krivičnom postupku. Jedina Srbija se usaglasila sa pravom Evropske unije, odnosno spremna da izručuje građane za organizovani kriminal. Niti Hrvatska, niti Bosna, niti Crna Gora to ne mogu da rade, a što jeste jedan od suštinskih problema danas. Zato što i Hrvatska, i Bosna, i Crna Gora imaju ustavno ograničenje. I mi kad tražimo izručenje državljana, ono nam se ne dozvoljava. Jedan od prvi zahtjev Evropske unije da sve ove 3 zemlje promene svoje ustave, jer bez toga nema prave borbe protiv organizovanog kriminala. To je samo još jedan pokazatelj. Šta to znači? To znači da može da se sudi šta? To znači da, kao u slučaju Crne Gore, ako budu pušteno na slobodu pitanja da li će se uopšte suditi, ili s druge strane, eventualno će biti organizovano suđenje u tim zemljama. Također postoji sličan problem između Hrvatske i Bosne. Da vas podsjećam na primjere kad su u pitanju ratni zločine, slučaj Glavaš. Znači, bez apsolutne usaglašenosti propisa da kažem, zemalja regiona nema efikasne borbe. Za sada je samo Srbija hrabro iskoračila i usaglasila propise
Mislite na slučaju Pukanića suđenja? Znači, ovo se odnosi na sve slučajeve. I na slučaj Šarić konkretno. Znači, konkretno postavlja se pitanje da li je srpski ili crnogorski državljanin. Znači, to može biti problem u zavisnosti u kojoj zemlji bude uhapšen. Ali vi kada spominjete taj slučaj Pukanić, na to da se vratimo, to u stvari također pokazuje tu internacionalnu, u stvari regionalnu kriminalnu saradnju i govore u stvari, kad govorite o toj sprezi sa medijima, postoji i ona druga strana, da je to ubistvo Iva Pukanića u stvari bilo na neki način ritualno ubistvo, da likvidacija je trebala da u stvari posluži kao primjer, da niko ne sme da govori protiv onih koje je pokojni Pukanić prozivao ili govorio o njima. To nam pre svega pokazuje da mi danas više ne možemo da pričamo o srpskom kriminalu, crnogorskom ili hrvatskom, nego možemo samo pričamo o nečemu što bi nazvali transbalkanski ili čak transevropski kriminal. S jedne strane imaju zaštitu tih država, a s druge strane imaju također i utočište kod naravno drugih kriminalaca u tim državama. Samo složno možemo da se izborimo s ovim kriminalom. I upravo zbog toga i kad se priča o evropskim integracijama, ne možete pričati o integraciji pojedinačnih zemalja, nego možemo samo da pričamo o celom regionu, jer ovo je regionalni problem. Ja sam samo imao malo dopunu. Mi smo imali juče delegaciju Bundestaga u Crnogorskom parlamentu. Ja kao član odbora za bezbjednost obavijestio sam kolege iz Njemačkog Bundestaga, iz odbora za bezbjednost, da ću ja u narednoj nedelji uputiti jednu inicijativu kancelarke Angeli Merkel da iskoristi svoj uticaj i da pokušamo sa ljudima iz Evropske unije da organizujemo jednu regionalnu konferenciju na najvisočijem nivou na kojem će se naći i policije, i tužilaštva, i pravosuđe, i politička elita, gdje će cilj te konferencije biti potpisivanje multilateralnih sporazuma u svim oblastima u cilju apsolutno izbjegavanja nekažnjivosti lica umješanih u organizovani kriminal korišćenjem svojih političkih veza ili čak saradničkih veza u nekim bezbjednosnim službama i agencijama u nekoj od zemalja, kako bi se na kraju zaista došlo do jedne opšte političke činjenice da Balkan, koji je sada leglo organizovanog kriminala, konačno počinje da se na jedan organizovan način uz podršku Evropske unije bori na taj način da se pravni propisi, pravni sistemi usklade prije nego što pojedine zemlje to urade sa Evropskom unijom. Nama je problem gorući, jer ovo može da destabilizuje Balkan i završit ću s tim. Ono što je nacionalizam, šovinizam, bio početkom 90. godina kao izvor tragedije koja je zadesila sve zemlje, danas može biti organizovani kriminal. Ta je Balkanska konfederacija organizovanog kriminala koja može u cilju zaštite svojih milijardi opet da postane sponzor velikih Srba, velikih Hrvata, velikih Crnogoraca, islamskih fundamentalista, samo da bi zaštitila svoje monopolske poslove i kanale koje razvija 20 godina. Ali ta saradnja o kojoj vi govorite, bez obzira na ovaj skup u Zagrebu, bez obzira na ove informacije koje kažu da je Vašington prvi uvideo ozbiljnost srpske države u borbi protiv narkokartela i to pre svega Američka agencija za suzbijanje trgovine narkoticima. Sa druge strane, imali ste nedavno intervju koji je radio Jugoslav Ćosić sa Milom Đukanovićem, pa u tom intervjuu su bilo i nekih kontraverznih informacija gdje je premijer Crne Gore optužio Srbiju da su putem medija najavljujući akciju dali signal Darku Šariću da se skloni, da su oni u Crnoj Gori posljednji saznali, a opet sa druge strane također tvrdi da su predstavnici američke organizacije DEA bili u Crnoj Gori, da imaju odličnu saradnju i sa crnogorskom policijom i da je čak crnogorska policija znala nešto više od srpske policije. Šta je sad tu tačno? Kud idu ti tragovi? Čemu to služi? Pa ja mogu samo da kažem da naravno kao politički oponent gospodina Đukanovića, da mi apsolutno smatramo da je on izdao jednu čitavu gomilu neistina. Mi u Crnoj Gori vrlo dobro znamo da se radi o licima koji su u bliskim poslovnim kontaktima sa članovima njegove porodice, koji su finansijeri kampanje Demokratske partije socijalista i Crna Gora je mala, nije Crna Gora Rusija. Kako vi to znate? Je li to curi informacije iz vaših bezbednostnih struktura, policije ili kako? Znate kako? Dakle, u Crnoj Gori se sve zna. Inače, kao nacija imamo sklonost ka bezbjednostnim pitanjima. Mnogo policajaca ima vrlo uspješnih i neustrašivih i hrabrih koji su iz Crne Gore. Tako da je to nama u krvi. Mi znamo sve o čemu se radi. Ako su dobri kriminalci iz Crne Gore, dobri su i policajci. Šalim se. Mi imamo te informacije i znali smo da se radi o interesnoj sprezi. I sada gospodin Đukanović zaista neviđeno da jedan premijer, bivši šef države, premijer, lider nacije, lider države, koristi intervju da brani ili da šalje umirujuće poruke licima koji su optuženi za vođe najvećih kriminalnih organizacija svijeta. Znači, apsolutno da
Crna Gora. Mislite da je o Crna Gora, ja sam u izvinite. parlamentu, samo da čisto zbog srpske javnosti, više prije 3 godine otvorio priču o narkokartelu Šarića. Prije 3 godine, imenom i prezimenom, rekao na osnovu svojih informacija kojim se poslom bave, gdje im je sjedište. Dakle, u Pljevljima, u gradu u kojem sam ja rođen i odrastao, mogli ste ne smijete... Jeste išli u školu sa Šarićem? Da, završio. Nisam ja, ali jesu članovi moje porodice. Moj brat je išao Znači, vi se svi sa njim u razred. Ali, naravno, znamo se, ima nas i ovakvih i onakvih, ali želim ovo da vam kažem. U jednoj maloj državi koja ima toliki policijski aparat, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, kad imate činjenicu da se visoki državni funkcioneri i lokalni funkcioneri dnevno druže sa tim licima, imate informaciju 10 dana prije potjernice da je lice u Pljevljima, a onda kada dođe potjernica, da je šef policije daje informaciju da je napustio Crnu Goru, da je otišao u Hrvatsku, pa Hrvatska kaže nije u Hrvatsku, pa onda kaže u neku od evropskih zemalja, to je sve farsa. Ja sam gostujući u jednoj emisiji rekao sljedeće. Crna Gora hvata Šarića kao što je Srbija ranije hvatala Radovana Karadžića. I ne bi me iznenadilo da se i u Crnoj Gori pojavi doktor Dabić i osnuje nevladinu organizaciju za borbu protiv narkomanije. Da. Aha. Pogledat ćemo reklame pa ćemo da nastavimo. Izvolite, gospodine Veljović, htjeli ste dodati? Evo, ja želim jednu stvar da kažem, a to je da je Srbija lider na Balkanu kao primjer borbe protiv organizovanog kriminala. Srbija neće zatvoriti svoje granice i braniti da ne uđe organizovani kriminal u Srbiji. Srbija želi, policija i sve bezbedne strukture, da budu izvor bezbednosti. Šta hoću da kažem? Da ta regionalna saradnja... Hoćete da kažete nešto čemu vas mi podržavamo i nije nam zanimljivo. Zanimljivo nam je, gospodine Veljoviću, ko je opasniji vama u ovoj zemlji? Ovi naši domaći na terenu ili ovi iz drugih država kriminalci? Sigurno su opasni jedni i drugi. Ali je činjenica. Nema razlike. Čekajte dalje. Kad govorite o saradnji, vi ste nedavno bili i sastali se sa direktorom crnogorske policije, također Veljovićem. Da. Je li tako, sa Zemljakom ili već kako? I rekli ste kako imate dobru saradnju. Šta se to promenilo pa sad ta saradnja nije najbolja? Ili samo vi Veljovići dobro sarađujete? Ja nisam rekao da mi ne sarađujemo. Da? I da ne postoji saradnja. Ali čekajte. Ali ja ne želim da verujem. Nemojte vi da sad verujete ili ne verujete. Jeste li vi znali kada su Crnogorci, odnosno crnogorska policija, uhapsila ovu dvojicu osumnjičenih Sokovića i Šagularca? Znali smo preko televizije, zvanično nismo obavešteni. Šta, znali ste preko televizije? Da. Pa kakva je to saradnja? Ali zvanično nismo obavešteni. Je li uobičajeno da vas obaveste? Na neki način trebalo bi da nas obaveste. Da vas obaveste? Neki policijski standardi. Da će biti uhapšeni? Ali u svakom uhapšeni? slučaju, ja ne želim da se meša u rad crnogorske policije i u rad njihovih pravosudnih organa. Ali ono što želim da kažem jeste da je policija Srbije otvorena za saradnju sa policijom Crne Gore. Ja želim nešto drugo da kažem. Da nijedna država u regionu ne sme biti utočište nijednog kriminalca niti bilo koje... Samo mi da ne sme, ali jesu, gospodine Veljoviću. Mi sada gledamo te mehanizme na kojima vi na raspolaganju. Vi ste sada donekli iskreni pa kažete ne sarađujemo dobro. Nisu vas obavestili da su uhapšeni Soković i Šakularac, a onda su ih pravosudni organi u Crnoj Gori pustili. Ko su u stvari ti ljudi? Koliko su važni ti ljudi? Pa, oni su važni jer su obuhvaćeni istragom specijalnog tužilaštva i protiv njih postoji rješenje o sprovođenju istrage koje je doneo istražni sudija našeg posebnog odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala. I? Ovdje prvo da otklonimo neke nedoumice koje su se pojavile u javnosti da je Srbija odbila da dostavi dokaze i da su oni zbog odbijanja dokaza pušteni. To nije tačno, pošto postoji sporazum na ministarskom nivou između Srbije i Crne Gore o pružanju međunarodne pravne pomoći koje su u maju 2009. godine potpisali naš ministar pravde, gospođa Snežana Malović, i crnogorski ministar pravde. I upravo se Srpsko specijalno tužilaštvo pozvalo na član 42 tog ugovora koji kaže... Naše tužilaštvo se pozvalo na član 42 tog ugovora koji kaže da zamoljena država može tražiti odlaganje pružanja međunarodne pravne pomoći ukoliko se vodi krivični postupak pred domaćim organima zamoljene države, što je u konkretnom slučaju Srbija bila. A zašto smo tražili odlaganje pružanja međunarodne pravne pomoći? Zato što nismo mogli
da dostavimo dokaze koji se odnose na 2 lica koja su lišena slobode u Crnoj Gori, jer ti dokazi ne odnose se samo na njih, odnose se i na lica koja su trenutno nedostupna našim pravosudnim organima. I to je bio razlog po kojeg smo se mi pozvali. Sa druge strane, kada razgovaramo o poternici, onog momenta kada jedna država raspiše međunarodnu poternicu i oni budu lišeni u drugoj zemlji, automatski, to je pravilo dobre prakse međunarodne pravne saradnje, da se obavesti država koja je raspisala poternicu kako bi mogla pokrenuti postupak za ekstradiciju. Jeste li vi obavešteni kao institucija? Ne. Od strane Crne Gore? Uopšte, bilo je atipično ponašanje crnogorskih pravosudnih organa, jer Crna Gora umjesto da obavesti naše tužilaštvo da su lišeni slobode, da mi krenemo u proces ekstradicije, oni podnose krivičnu prijavu za isto krivično delo za koje već postoji krivični postupak pred srpskim pravosudnim institucijama. I sada se otvoreno nameće pitanje zašto su crnogorski pravosudni organi, odnosno policija, 7. februara podnijeli krivičnu prijavu za krivično delo za koje već postoji postupak pred našim pravosudnim institucijama. Čiji su državljani Soković i Šakularac? Crnogorski državljani. Samo jedna kontradiktornost koja je meni zapala za oko. Dakle, srpska policija, srpsko tužilaštvo, istražni organi prate, procesuiraju, podižu, otvaraju istragu i stavljaju određena lica crnogorskih državljani na Interpolovu potjernicu. Obraćaju se crnogorskim kolegama za međunarodnu pomoć, a ja pitanje koje sam postavio našem tužiocu, čekajte, pa ta je kriminalna organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori. Kako to? Da naša policija, naše tužilaštvo, naši istražni organi nemaju nikakve informacije i zašto naši organi nisu podigli te optužnice mnogo ranije nego što su kolege iz Srbije. Imate i vi specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala. Nije rezultat nedostatak informacija, jer su, kao što su kolege iz Srbije, putem međunarodne saradnje određene bezbjednosne agencije već mjesecima traže informacije o djelovanju braće Šarić u Crnoj Gori. To je bila, kako se kaže u žargonu, međunarodna meta djelovanja bezbjednosnih službi u regionu, a i svetskih. I crnogorske institucije sistema nisu odreagovale sve do trenutka dok nisu stavljene na međunarodnu potjernicu i dok Srbija nije tražila izručenje ili bila u poziciji pravnoj da traži izručenje. Znači, imamo još mi u Crnoj Gori usvojenih međunarodnih konvencija gdje je država Crna Gora u osjetljivim tačkama, kao što je ova, iskazala nacionalnu rezervu. Dakle, prihvatamo 90% međunarodne konvencije, ali ovo 10% koje može biti osjetljivo po pitanju interesa vladajuće elite, prije svega premijera i njegove kriminalne organizacije, to ostavljamo da procjenjuje crnogorsko tužilaštvo. Tako da se može desiti u praksi da srpski sudovi osude u odsustvu presude, ako bude dokaza i ako bude pravosnažna presuda, i obrate se onda crnogorskom ministru pravde i da i u tom slučaju crnogorska država odbije da ta lica uhapsi, da služe već zatvorsku kaznu za koju su osuđeni, recimo, u Srbiji. I pravosnažno osuđeni u Srbiji. Prema tome, uzrok svih problema je politička volja. U Crnoj Gori trenutno ne postoji politička volja zato što je na čelu vlade čovjek koji bi pokretanjem akcije za borbu protiv organizovanog kriminala ugrozio svoje interese, i to je ključ problema u Crnoj Gori. U Srbiji, očigledno, na vlasti ili na ključnim mjestima ne sjede ljudi koji se plaše razmotavanja ovoga klupka, jer kao što je gospodin Homer rekao, ovo je tek početak priče. Da zaista ja mislim da će mnogi u Srbiji koji možda i ne sanjaju i ovog trenutka se osjećaju jako moćni i politički zaštićeni, biti u prilici da se preznojavaju u nekom istražnom ili sudskom postupku, jer tragovi novca su takvi da sigurno vode i na neke adrese koje mogu da budu zabrinuti. Danas je uhapšen Draško Vuković, osumnjičen kao član klana Darka Šarića, učestvovao u švercu više od 2 tone kokaina, predao se policiji u Beranama. Kod nas se ne hapse, nego se sami prijavljuju. Pa to on se predao policiji. Ne, pa zato, pazite, slučaj zaista je istina. Kada je prvi put to se lice pojavilo u Beranama, on se sam došao je, prijavio se. Već je za njega bila interes Urugvaja ili neke Argentine. On je sam došao, izljubio se sa inspektorima Centra bezbjednosti u Beranama. U sred bijela dana zagrljeni su otišli u kafić da popiju piće i poslali poruku građanima. Mi smo ovde vlast. Mi zajedno, lice sa potjernice i policijski inspektor. I ako to se desi u nekoj državi, znači da tu više ne postoji pravna država. To je problem. Tako da vi dobro čitate. Kod nas je i Soković, taj optuženi u Pljevljima, pošao da kupi mlijeko i usput se prijavio Centru bezbjednosti jer je znao da će biti pušten i kad su ga puštali iz zatvora, čovjek je rekao da je kriva Srbija
i da su krivi mediji koji su od njega poštenog, mladog i naivnog napravili međunarodnog kriminalca, a on pošao da uzme mlijeko. Znači... Čeka se na predaju još jednoga. Ovdje kaže crnogorski medij Boris Laban. Očekuje se i njegovo prijavljivanje. Yes. Mislim, to sad ovako malo šaljivo izgleda, ali znate, gospodine Homen, vi ste upravo upozorili javnost da se visokim državnim funkcionerima u Srbiji pretilo. Prvo predsjedniku države, ministarki pravde i ministar policije je to potvrdio i njemu se pretilo. Govorite i vama se pretilo. Te pretnje, naravno, moraju se shvatiti ozbiljno. A kako izgledaju te pretnje? I šta bezbednosne strukture rade kada su te pretnje u pitanju? Da li ih očekujete i u budućem periodu više? Pokušat ću odgovoriti ono što jeste u mojoj ingerenciji, samo da se ispravim samo jedno. I jedna mala razlika, ministar policije u stvari obavesti javnost o pretnjama. Mi smo naravno duže vremena svesni tih pretnji. Zato su naravno nadležne institucije, pre svega Bezbednosne informativne agencije, naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pa znate kako, pretnji ima raznih. Da li su ozbiljni, nisu ozbiljni, naravno to će vreme pokazati, ali sigurno da jeste ideja zastrašivanja, odnosno da odustane od posla koji se bavimo. To nisu uvijek direktne pretnje, često su i dobronamerni savjeti da jednostavno ima drugi stvari koje treba se bavimo, a ne konkretno organizovanim kriminalom. Mislim da je suština i samo to što smo javno objavili te pretnje ili poruke da ova akcija neće stati, da ovu akciju niti vodim ja, niti direktor Veljović, niti bije ni niko pojedinačno, nego da je ostav cele države. I da bilo koji točkić, i ako ispani iz ovog sistema, brzo će se pojaviti novi i akcija će se nastaviti. Dobro. Naravno, daleko od toga da je prijatno i ne mislim da je prijatno nikome od ljudi kojima se preti, ni članovima naše porodice, ali jednostavno to je posao koji smo svesno prihvatili, na kraju krajeva za koji su nas građani izabrali. Ali ja bih stvarno, ako pitate operativno, možda i mene zanima što se tiče s perspektive Bezbednosti informativne agencije, kako to izgleda, makar okvirno, ta neka zaštita ili odnosno analiza. Šta vi preduzimate, gospodine Stojiću? U okviru BIA postoji posebna organizacijna jedinica koja se između ostalog i bavi, nažalost, takvim stvarima. Kažem, nažalost, jer takvo nešto postoji. Aktivno smo uključeni u obezbeđenje predsjednika Republike i uz posredstvo Uprave za obezbeđenje ličnosti objekata MUP-a Republike Srbije, koje je nosilac tih aktivnosti, učestvujemo u izradi procene bezbednosnih rizika za sve, da kažemo, bitne činioce društvenog i političkog života u Srbiji. Što rekao gospodin Homen, pretnje ima, koliko su ozbiljne pitanje. Ja bih vam samo napomenuo da je strah osnovno ljudsko osjećanje, ali da je to cena posla kojim se bavi. Dobro, mi smo posebno u Srbiji osjetljivi na takve stvari. Naša istorija je bila dramatična. Gospodine Medoviću, kako vi šetate Crnom Gorom? Pa dobro, moram da kažem ili vas niko ne shvata ozbiljno? Pa ne bih se usudio... Vi to sve pričate, Đukanović izađe na izbor i pobedi. Ne bih se usudio tako da analiziram stvari. Pazite, Crna Gora je mala država i ona nije imala u svojoj istoriji nikad perioda da se građani osjeća slobodno i da konzumira demokratiju i da očekuje od vlade da vlada štiti ljudska prava. Nikad u istoriji nije bila takva i vlada taj mit od vlasti, strah od vlasti. Sad zamislite vi kad najmoćniji čovjek u Crnoj Gori, politički, mene optuži u parlamentu da moji nastupi, optuživanje njega i njegovih bliskih saradnika za spregu s organizovanim kriminalom i neefikasnost državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala, optuži da ja pravim atmosferu za likvidaciju gospodina Đukanovića, kao što je to pravljeno u Srbiji kada je ubijen pokojni premijer Đinđić. Dakle, kako vi to da doživite, nego kao direktnu prijetnju od čovjeka za kojeg postoji optužni zahtjev u Italiji, zemlji Evropske unije, da je šef kriminalne organizacije. Sad, naravno da strah postoji, ali osnovni mehanizam djelovanja organizovanog kriminala jeste da vas zastraši. I ako vi znate da neko mora da preuzme taj strah, u ovom trenutku sam možda to ja u Crnoj Gori kao lider jedne opozicione partije koji zna da je suština u političkom sistemu i da nema efikasne borbe bez promjene njihovih mentora koji sjede u vladi, naravno da je strah. Ali kad pomislite na stotine ili hiljade ljudi u Crnoj Gori, mladih, srednjoškolaca, ljudi ispod 30 godina koji su umrli od konzumiranja narkotika, ako znate da ta struktura na vlasti truje tu djecu, ako znate da vi imate dvoje djece i da sutra mogu biti žrtve jedne ovakve organizacije,
onda mislim da je to mala cijena koju svi treba da platimo, da se izborimo barem za ovu djecu, da sutra žive normalno i da ih ispred škole čekaju pozivi za putovanja i stipendije, a ne narkotici kao sada. Što je u Srbiji također, što je ova druga akcija srpske policije Morava, u kojoj je uhapšeno koliko ljudi, gospodine Veljoviću? Preko 600 ljudi. Ona je, razumela sam, trebalo da deluje preventivno, da se uplaše dileri, sitni dileri ili ostali već. Ne, jednostavno, mi smo kroz tu akciju Morava htjeli da dokažemo da svako onaj koji se bavi rasturanjem narkotika mora biti dostupan policiji. Za nas nije bitan onaj koji konzumira drogu. On je sebi sam presudio, ali za nas je bitno i onaj koji možda u babušnici rastura gram droge u školi. Jednostavno, ovom akcijom smo pokazali spremnost države da ćemo ići do krajnjeg rasturača droge i preduzimati mere. Sada vidite, mi u istraživanju koje radi Istraživački centar RTS-a pitali smo građane Srbije da li je naša država uspešna u borbi protiv narkomafije i evo kakav je utisak građana Srbije. 40,8% reklo da nije, možda 18,3%, a da 27,6%. Iskreno da vam kažem, ovo je visok stepen poverenja s obzirom na ostale kategorije kada u našem istraživanju radimo, tako da 18% kaže da, 20% kaže možda, 27,6% da, ali možda će ove posljednje akcije uliti više poverenja. Vi sada govorite o tome, u svakom malom mestu malte ne se zna ko su dileri, gde se može kupiti, za koliko novaca. Kolika je razlika između onoga što vi zovete operativna saznanja i dokaza sa kojima vi možete u tužilaštvo ili pred sud da odete i da ta lica zaista budu privedena? Suština je jedna, da pre par godina, do izmene u krivičnom zakonu, samo posjedovanje droge, odnosno narkotika, nije bilo krivično delo. Tek najnovim izmenama u krivičnom zakonu je stvorena mogućnost da se uđe u otvorenu borbu protiv narkomanije. Sam dokazni postupak i sama presuda je nešto različito. Onog trenutka kad policija sa dokazima preda to lice pravosudnim organima, težište dokazivanja prelazi na pravosudne organe. Međutim, činjenica da reforma pravosuđa treba i samog tužilaštva da pokaže još veću spremnost i spregu svih državnih organa. Direktore policije, pitam vas operativno, ne politički. Koliko vi imate više saznanja? Vi znate da su oni svi dileri, da su oni članovi mafije, nemate dokaz ili ne može doći do dokaza. Koliko je to u odnosu na ono što uspete da skupite kao dokaz? 80%, 20%, 50%? Sigurno da mi mnogo raspolažemo više operativnim saznanjima nego sa onim što možemo dokazati. Ali suština je da materijalni dokaz mora biti prezentiran tužilaštvu. I suština je šta je u datom trenutku materijalni dokaz. Jer to je ona razlika. Da. Mogu samo kratko jednu digresiju. Na jednom međunarodnom skupu jedan iskusni policajac nam je vrlo plastično objasnio kako znate da u država vodi efikasnu borbu protiv narkomafije. Vrlo jednostavno, po cijeni narkotika. Dakle, pošto je uvozna cijena narkotika, upotrebim taj izraz, ista. Dakle, sve države u svijetu podjednako plaćaju kokain u Kolumbiji i heroin u Afganistanu. Ali u Njujorku je, recimo, gram kokaina $300-400, a u Podgorici 20 eura ili 10 eura. O čemu se radi? A ista cijena. U ovih $500 je uključen rizik od reakcije njujorške policije, bezbjednosnih službi, pravosuđa i rizik od zatvora, od robije od 30-40 godina. A u Crnoj Gori ili u Srbiji, ja ne znam sad kakav je slučaj, cijena narkotika je mala i to je glavni problem. Da je on dostupan i djeci iz radničkih porodica. Jednostavno, to je prvo što se mora uraditi. Presjecanjem kanala ovih je važna stvar, ali drugo, ako se na terenu radi, cijena narkotika će porasti. A kod nas kažu da ovih dana ostala ista. Zato vam kažem, djeluje malo morbidno da govorimo o cijeni i tržištu i kretanju te cijene,
ali zaista je vrlo važno da se lako može provjeriti da ako država radi dobro svoj posao, ako nekom dileru na nivou opštine treba 30 dilera, 30 transakcija, svako zahtjeva svoju proviziju, svako zahtjeva, cijena raste. I to je jedan efikasan pokazatelj da li država efikasno se bori protiv narkomafije. Ali vi kad govorite i o tim kaznama, ostalo je možda nešto nerazjašnjeno, gospodine Homen, i izvesni gospodin Mile Jerković se spominja u ovoj priči kao neko ko je tu u nekoj blizini ili ne znamo koliko udaljen. On je osuđen na 3 godine zatvora i on još uvek nije pozvan na odsluženje te kazne. Je li to tačno? U našoj zemlji može neko da bude osuđen, a da šeta ulicom i da čeka da bude pozvan? Nažalost, to je tačno. To je ono što jeste bila suštinska ideja kad smo ušli u reformu pravosuđa. Upravo da je policija i bezbednosna informativna agencija zaista dobro radila svoj posao, pa moram da kažem i tužilaštvo. I znači, da bi došlo uopšte neko bude osuđen. Ove 3 institucije su završile posao. Sud je završio svoje osuđenje, ali nikada sud koji je zadužen za izvršenje sankcije nije pozvao osobu da se javi na odsluženje zatvorske kazne. Sud naš nije izvesno gospodina Jerkovića koji daje intervju ovih dana po novinama, koji inače osuđen na 3 godine zatvora. On je osuđen zbog čega? To jeste upravo problem zašto smo ušli u kompletnu reformu, ali nije samo to bio problem. Kazat ću jedan mnogo gori primjer. Kako može sud da ne pozove? Vi ga osudite, a sud ga ne pozove da ide u zatvor? Jednostavno, pojavi se neko sa falsifikovanom ispravom i kaže ja sam bolestan, imam tu i tu bolest. Osude vas i vi šetate normalno. Verujte mi da je to nažalost bio čest slučaj kad je u pitanju izvršenja sankcija. Ali ne samo to. Pogledajte samo analizu kad je u pitanju droga. Pričamo o drogi cijelo veče. Da je u 97% svih sudskih postupaka izrečena kazna ispod zakonskog minimuma. Znači pričamo o dilerima droge, ne ljudima koji konzumiraju drogu. I postavlja se pitanje koje su to izuzetno olakšavajuće okolnosti da bi vi nekom dali kaznu ispod zakonskog minimuma. Upravo zbog toga 15. septembra, a što je sve deo velike akcije koje pričamo večeras, su kompletno izmenjeni i krivični zakonik i zakon o krivičnom postupku. I znate što kaže krivični zakonik? Ne dozvoljava se izricanje kazne narkodilerima, silovateljima i ostalim najgorim učinioci krivičnih dela ispod zakonskog minimuma tačka. 15. septembra ta praksa je završena. Sad vidite, i pored toga, i pored te odredbe zakona, kada ljude u Srbiji pitate, oni su posebno osjetljivi na drogu, deca su u pitanju. Da li je kaznena politika i pored toga u Srbiji, kada je u pitanju nedozvoljena trgovina narkoticima, blaga ili odgovarajuća? Evo što vam kažu građani. Kažu da je blaga. 70,8% građana Srbije kaže blaga, 8,8% odgovarajuća, stroga 5%, u tih, verovatno su ova dilerska mreža od Morave što je ostalo, gospodine Veljoviću. Oni misle da im je to mnogo. Znači da je malo ostalo. A? Pasite, ne samo da je blaga, ja bih čak rekao i nepostojeće u ovom trenutku. Ono što ćemo zaista znati prve statističke podatke, znači nakon ajde da kažem jednogodišnje primjene od izmene zakona, znači ja verujem da već u septembru mesecu ćemo imati daleko kvalitetnije rezultate. Pogledat ćemo reklame, još ovaj blok. Ovo je hram regularne velike lože Srbije. Do ove prostorije sam došla posebnim stepenicama. To nije zvanični ulaz, to je ulaz koji mi je omogućio da se nađem po prvi put u ovim prostorijama. Koliko možemo uopšte da znamo ko su oni, govori o tome čovek koji se nalazi na njihovom čelu. Molim vas, moram da dam priliku i njima da vam postave neko pitanje. Ja vas molim kratko, a vi kratko odgovorite, pošto imam vremena. Dobro večer, pitanje za gospodina Stojića. Recite nam gde se čuva zaplenjena droga, odnosno šta se radi s njom s obzirom da je jako velika količina u pitanju? Ako mislite na ovu konkretnu drogu, ona se nalazi u Latinskoj Americi. Ja mogu da vam kažem kada se zapleni droga kod nas da se uništava posle okončanja sudskog postupka. Gde se čuva? Evo ja ću odgovoriti. Čuva se u sudskim depojima i naravno depojima Ministarstva unutrašnjih poslova kad količina prevazilazi mogućnost sudskog depoja. Šta su to depoji? To su zaključani, da kažem, trezori u kome se ta droga nalazi do pravosnažnosti i konačnosti odluke i nakon toga se uništava. Što je dobro ranije, koliko se sjećam, čuvana u komercijalnoj banci. Pa imali smo te snimke iz komercijalne banke. Pa napredak je, znači više nije u banka. I ona ne može da nestane malo te droge, ne može... Komisija utvrđuje količinu droge i posle... Ne može da nestane, a naravno kad bi nastalo to bi bilo posebno krivično delo i naravno pravi se zapisnik. Onda se ona uništava, spaljuje najčešće. Da, spaljuje se. Gde? U Obrenovcu konkretno će biti poslednji put kada smo mi spaljivali drogu, a i više nemamo u svom depozitnom posedu, jer smo dobijali na veštačenje naš institut za bezbednost i veštači da li je to što je predmet izvršenja krivičnog dela droga, spaljeno je u termoelektrani Nikola Tesla.
Bio je jedan interesantan slučaj. Mi na struju trošimo drogu. Bio je jedan interesantan slučaj za gledalce, dakle, također prikazivan na seminarima ovim ranije. U Latinskoj Americi jednom je bila uhvaćena velika zapaljena količina droge, marihuana je bila u pitanju i zapalili su na polju i nastalo je opšte narodno veselje u selima okolo. Zapaljena ogromna količina marihuane i svi su bili radosni i veseli zbog uspjeha te akcije. Jel zbog toga, jel to liči na ove peticije u Pljevljima što pišu za podršku Šarićima? Je to tačno, gospodine? Tačno je. Upravo zbog dugogodišnjeg tolerisanja takvih transakcija i takvih kriminalnih organizacija, oni vremenom se integrišu u lokalnu zajednicu, postanu ugledni ljudi, po znacima navoda, finansijeri, donatori, sportski radnici, pomažu lokalne institucije i sve to možda mnogo bolje možete da vidite upravo na jugu Italije, gdje država Italija ima godinama, decenijama problem kako da se izbori protiv ljudi koji predstavljaju najpopularnije ljude u svom okruženju, koji zapošljavaju veliki broj ljudi, tako da, nažalost, i u Pljevljima, dakle, Pljevljaci nisu na pravi način, moram da kažem, odreagovali i dali su podršku licu koje ne bi smjelo da dobije podršku javnosti. Izvolite. Pitanje za gospodina Veljovića. Kolika je plata jednog srpskog policajca? I šta vi mislite, da li je to dovoljno da bi se srpski policajci, da li je ona dovoljna da bi se srpski policajci oduprli mitu i korupciji? Kad mu dođe neki narkodiler? Da. Kažite nam kolike su plate Ono što je policije. suština, da srpska policija deli sudbinu naroda. Međutim, ono što je činjenica... Kolike su plate policajaca, molim vas? Ono što je činjenica, da policija ima izuzetno niske plate. Plata jednog policajca je oko 35.000. Ono što je problem, čime stimulisati tog čoveka da radi? A opis njegovog posla je zna se. Ono što mi u policiji imamo problema jeste nedovoljan broj policajaca. Jer nemamo načina da stimulišemo te ljude da rade svoj posao. Zar ne bi trebalo da bude na nivou sudova? Zar ne bi trebalo u tom nivou i da pravosuđe i policija budu negdje u istom rangu? Ono što je bitno, ova država mora imati malo više sluha za policiju. Nije samo problem policije plata. Problem policije je opremanje. I to je ono zašto se mi moramo izboriti. I onda od te policije tražiti da obavlja svoj posao u skladu sa zakonom. Izvolite dalje. Dobro večer, imam pitanje za gospodina Medovića. Kako je moguće da su Šarići vlasnici mnogih diskoteka i klubova i jedna od najvećih diskoteka u Crnoj Gori? Oni su mladi ljudi. Kako su dobijali dozvole za sve te klubove? Kako je to moguće? Pa, razgovarali smo čitavu emisiju. Dakle, smisao bavljenja organizovanim kriminalom je novac. Dakle, oni rade to zbog ogromne količine novca i taj novac treba negdje oprati. Koliko godina imaju ti ljudi? Mislim da 40 godina ima Darko Šarić. A ovaj mlađi? Ne znam, zaista. Ja ne znam koliko ima godina, ali u svakom slučaju radi se o mladim ljudima i pitanje... Neko ima 30-40 godina i ima toliku imovinu, ima najveću diskoteku na Balkanu kako važi ta Kotorska i koliko ima klubova po Beogradu. Jel vi znate koliko imaju klubova po Beogradu? Ali to su se, moram da vam kažem, dakle ja sam vam rekao otprilike koji je red veličina. To naravno jeste nešto gdje... Ma nema, pitanje je kako nikom ne upadne u oči, kako ovaj mladi čovjek može da ima 5 diskoteka. Ali to je dokaz da je ma koliko bila savršena i dobro organizovana organizacija, da nije imala dobar dio u svojoj organizaciji upravo pranje novca. Jer prati novac u rangu veličine milijardu. Ne možete tako da ćete kupiti 1000 klubova, noćnih diskoteka, splavova, znači to se tako ne radi. Da oni nisu bili veliki igrači svjetski pokazuju upravo i to način kako su se eksponirali u javnosti. To pokazuje da to nije Svjetska liga niti tradicionalna mafija, već se radi o lokalnim ljudima koji su uz pomoć politike, uz pomoć nekih veza uspjeli da naprave eksplozivan i brz rast. Tako da nema problema za dozvole ako imate blisku relaciju sa vlastima, ako ste družite sa gradonačelnikom grada, ako imate ideju, čak bila je neka priča da je bila ideja da se traži pomoć, da se glavna ulica u Pljevljima sredi i asfaltira, a da je uslov bio da se ta ulica nazove imenom njegovog oca. Dakle, bilo je takvih zahtjeva. Znači, naprosto sve izgubi smisao. Okrene se sve na glavačke, ono što je dobro postane loše, ono što je loše izađe na vrh. I kad tako napravite sistem vrijednosti, onda nemojte se čuditi. Gospodine Homen, šta vi znate što se toga tiče, što se tiče oduzimanja imovine?
konkretno kad je spisak ovog klana u pitanju? U ovom trenutku, naravno, sve u rukama specijalnog tužilaštva, odnosno specijalnog suda. Gospodine Zoriću, kažete nam onda vi. Pa paralelno sa istragom vodi se i finansijska istraga. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je i finansijsku istragu gde se ispituje i poreklo velike imovine. Naravno, ne mogu da iznesem sad podatke konkretno, jer pa i ne znam ih kao portparol, a sa druge strane finansijska istraga je tajna, ali u svakom slučaju mislim da je sasvim dovoljno javnosti da se radi. Govori da su oni imali neke klubove u sedištima nekih političkih partija u Beogradu. Ja sad zaista ne znam za taj podatak, ali... Gospodine Homen, pošto vi govorite o toj sprezi... Znači, pošto ste me prekinuli da završim, znači da, imam određene informacije. To je da je danas održano ročište završeno za oduzimanje imovine i očekuje se sledeće nedelje da bude obavljena odluka. Ali ono samo što je važno reći, ovo je naravno samo jedan manji deo finansijske istrage. Ja sad ne znam šta će se sve nalaziti, šta je sve oduzeto. Sigurno će biti određen broj lokala i kuće i zemljišta, ali ono što je suština da će se ta istraga nastaviti. I mi ćemo tek zaista doći, kad dođe u pitanje oduzimanje preduzeća, tek tada ćete imati pravu finansijsku istragu. Tako da već sledeće nedelje možda očekujem rezultate. Kažete? Samo gravitiram između odgovora gospodina Veljovića i gospodina Medovića. Imamo jednu čudnu situaciju, ali to je tema za jednu posebnu emisiju. Znači, imamo situaciju da nema dovoljno policajaca, niko neće bude policajac, i imamo situaciju da su takvi likovi društveno prihvatljivi. Koji? U smislu kriminalci, organizovanog kriminala. Da postaju ugledni građani i tako. To je jedan veoma ozbiljan problem. Veoma ozbiljan. Pa to je, znači, govori o sistemu poremećenih vrednosti i to je mnogo dubog sociološki problem. Pa nije to poremećeno kada neko je tako human, kada gradi crkve, kada ima fudbalski teren i tako dalje, kad bi bio u zatvoru i kada bi njemu to sve bilo oduzeto, a on bio na teškoj robiji, ja mislim da ne bi bio ideal naročito. Ja? A sviđa vam se u klubovima kada su tu vlasnici, pa vidite, igrate, zabavljate se, to je kao vrlo privlačno. Zaista nismo se dotakli te teme, ali u nekako ovih 20 godina i ranije, u onome bivšem sistemu, nekako je među mladim ljudima građen pogrešan kult policije. Znači, neko je mangup ako napadne policiju ili ako priča ružno o policiji. Nažalost, došli smo u situaciju da... Nismo imali filmove o James Bondu. Pa dobro, zbog takvog odnosa vi sad imate kod mladih ljudi, kada ih anketirate, ako radite to vješto, veću sklonost da bude član kriminalne organizacije nego da bude policajac. Evo, odmah da mi u Srbiji demantujemo, to nek važi za vašu državu, molim vas. Student Cvetković Vladimir, htio bih da postavim pitanje direktoru policije, šef kabineta... Gospodin Vladimir je inače najbolji student, ima prosek 10,0, molim vas. Čekajte, Cvetković. Sa premijerom Cvetkovićem? Ne, nije, izvolite. Htio bih da postavim pitanje, a to je sledeće. Da li će studenti Kriminalističko-policijske akademije imati prioritet prilikom zapošljavanja u odnosu na studente ostalih fakulteta, jer samo se specijalizovanim kriminalistima možemo suprotstaviti upravo ovim specijalizovanim izvršiocima? Hvala, to je pitanje. Hvala. Mislim da ste vi budućnost srpske policije i sigurno da ćete vi imati prioritet prilikom zasnivanja radnog odnosa. Ono što je moja želja, da ljudi koji se školuju za policiju moraju imati prioritet prilikom zapošljavanja. I još jedno što želim da kažem. Ono što je interes policije, pored vas, jeste da u policiju mogu da rade samo ljudi koji završavaju državne fakultete i da oni imaju prioritet. A ne da neko donosi diplomu da za 1 godinu završi 2-3 godine fakulteta i da treba da radi pa vi sad udarate na Bolonju. Direktore Veljoviću, udarate na Bolonju. Mi smo se opredelili za tu vrstu školstva. Ja ne mogu kao direktor policije dozvoliti da ovi ljudi nemaju prioritet prilikom zapošljavanja. Naprotiv, oni moraju biti prvi ti koji će biti zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Izvolite. Ja sam Dušan Boškov, student Akademije za diplomatiju i bezbednost. Vi koji nećete moći da se zapošljavate preostali, kako reče gospodin Veljović. Pa to ćemo da vidimo. Izvolite. Znači, tebe bih se zahvalim prvo vama što ste nas pozvali. Dobro, nemojte samo postaviti pitanje jer ga završavamo. Pa, pitanje glasi ovako. Znači, od kako su NATO snage zauzele južnu srpsku pokrajinu i kada su srpske snage bezbednosti izašle odatle, koliko puta je se uvećao protok heroina konkretno ili neke druge droge prema zapadu? Vi imate jednu činjenicu da jedan put heroina jeste Afganistan, Turska, Bugarska, Balkan, Zapadna Evropa. Taj put se u zadnjih par godina promenio. Kada droga dođe do Balkana ili Kosova, ona ne ide više preko Srbije najvećim delom. Ali ona dođe na Kosovo, gospodine Veljoviću? Dođe do Kosova. Do Kosova ili na Kosovo? Na Kosovo.
To je onaj deo gdje srpska policija trenutno ne može da kontroliše. Ali kontrolišu međunarodne snage. Ono što je činjenica. Jel sarađujete sa njima? Sarađujemo, ali na jednoj i drugoj osnovi, samo sa međunarodnim snagama. Pitanje, koliko i međunarodne snage mogu u ovoj situaciji da kontrolišu situaciju? Pa ko može ako ne mogu međunarodne snage? Pa to je, Gospodine Medoviću, jel imate vi tih izvora kada je Kosovo u pitanju? Što se tiče narkoputeva. Pa, zaista, ima li nekih Albanaca koji se bave švercom narkotika? To su dvije magistrale ili dva glavna cjevovoda. Dakle, taj afganistanski koji je heroinski i on zaista prolazi i kroz Crnu Goru, i kroz Srbiju, i kroz Bugarsku, ali dobrim dijelom u zadnje vrijeme završava u Rusiji. Dakle, skrenut je jedan krak ka Rusiji i ovaj problem također koji je vezan za ovu kokainsku mafiju također pokazuje veze ruske mafije sa ovim čitavim poslom i činjenica da Kongres Sjedinjenih Američkih Država odobrio 9 milijardi dolara pomoći Kolumbiji da se bori protiv ovoga kartela, pokazuje o kojem velikom problemu mi ovdje govorimo. Tako da zaista svi treba da se vrlo dobro pripreme i da budu svjesni da se radi o globalnom problemu. Je li vi iz opozicije u Crnoj Gori priznajete Kosovo kao nezavisnu državu? Pa dobro, pazite, to je državno pitanje. Nažalost, gospodin Đukanović je možda dijelom i zbog pritisaka lobija koji se finansira iz ovoga heroinskog kartela napravio jednu političku odluku koja ne služi na čast ni njemu, ali ni državi Crnoj Gori, pa ni nama iz opozicije, ali to je, nažalost, realnost koju sada imamo u Crnoj Gori. Hvala. Hvala veliko. Ovdje smo već završili emisiju i probili sve termine. Veliko hvala svima. Hvala vama. Ovo što vidite, veliki broj ljudi poklonit će pramen nade deci oboleloj od raka i mi se priključujemo ovoj akciji koju organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Svakim danom pridružuje se sve više ljudi i najavljuje se jedna akcija koja će biti održana u atrijumu centra Delta City sutra između 13 i 15 sati. Pa evo i javni servis se priključuje ovoj akciji. Jao, i cveće iz policije. Pa evo vidite. Hvala lepo. U ime, vidite, da vas poljubim. Mislim, ovim kriminalcima, mislim, je odzvonilo kako se nama čini. Hvala velika, hvala svima. Do gledanja, mi se vidimo ponovo za 7 dana. Svaka čast!